Do sive mangaral ayu nawancuk the best. Ndakere. Do sive mangaral ayun cau. Yang pertama, la ayuka nawancuk gagantikana. Gagantika la ayuka unevura sampur 5. Yang kedua, la ayuka nawancuk gagamati saromena. Saromela ayuka pune bulan purnama akaku. Yang ketiga, la ayuka nawancuk lemah lembut rukur rawina gahira elina. Yang keempat, la ayuka nawancuk tahor kamberana aka tetangga-tetanggana. La ayu batilon ngakesena. Saking tahor kambera la ayu. Yang kelima, la ayuka nawancuk ngaon ngupa pitindaina. Yang keini, la ayuka nawancuk gaga elirawana. Samangi gaga elirawan ayu. Yang ketujuh, la ayuka nawancuk gaga merdu elingajina. Pokoknya dosia mengaral ayu surga. Yang ke-8, la ayuka douna wancuk bohona wati prekengana. Ndake kupakin pitil ayuka niki-niki dou. The best. Si Ayu adalah wanita tercantik yang ada di muka bumi ini.